5 дугаар хичээл 편지 захиа 접속 부사 холбоо сүг 그리고 тэгээд 그러나 гэхдээ харин 하지만 гэвч 그렇지만 тийм боловч 그런데 гэтэл 그래서 тиймээс тэгээд 그럼 тэгвэл 편지 관련 어휘 захиатай холбоотой үг хэллэг 편지 захиа 엽서 ил захидал 카드 мэдчилгээний хуудас 소포 илгээмж 푼투 тухтуй 우표 марк 주소 хаяг 우편 번호 шуудангийн дугаар 귀하 эрхэм 울림 드림 хүндэтгсэн ёсолсон 빠른 우편 яралтай шуудан 등기 баталгаад захидал 항공편 아가린 шуудан 편지 관련 어휘 захиатай холбоотой үг хэллэг 편지를 보내다 захиа илгээх 소포를 보내다 илгээмж илгээх 엽서를 보내다 ил захидал илгээх 카드를 보내다 захидал илгээх эсвэл 보내다гийн оронд 붙이다 явуулах гэсэн үгийг бас хэрэглэж болно. 우표를 붙이다 марк наах 고장나다 эвдрэх хэмхрэх 깨지다 хагарах 눈싸움 цасаар байлдаж тоглох 눈설 매장 잔인 바즈 김치를 담그다 김치 다락 말하기 대회 예란이 든칭 무게를 재다 진лэх 진 хэмжих 수목원 модод цэцэрлэг 한국어 능력 시험 солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт хантог неда даах дайлах